Sanibonani guys, igama ngiqobeleni bathela mazibela homecoming angomhla ka-27 April. Guys, ahambe kahle kakhulu kamalobolo-ke kazethu emva kokuthi phela kukhulunywe noSifiso ecingweni abuze ukuthi hayibo ndoda uzomisa kanjani, nakho la sixosha kuthiwa inkomo ayiphelele, manje senze njani? Umane wathi Sifiso khululekani, siyaqhubeka nje nomcimbi, tshelana ohlungwane ukuthi inkomo zonke zizophelela, ngizowenza amaqhinga. Nangampela-ke uSifiso hambile wakhipha imali kuma-savings akhe, wakhipha ngisho isenti lokugcina ngci elimnyama, wayokhokha laphaya kohlongwane. Wajabula kubabakazethu-ke, kodwa bacela-ke kokubheka ukuthi-ke khona lezi nkomo lezi eziwu-4 bekumele bayikhokhe ngoba bakhombe umakoti orongi ngesikhathi kuthiwa bakhetha umakoti wabo. Bacela ukuthi lezo nkomo iguqule kube hlampe yimbuzi noma kube yikapho ngoba phela cha impela sengathi sebeshayekile ephaketheni. Ohlongwane-ke bebahle benjeyaya bathi kulungile bazosivuma leso sicelo ngoba vele busabude ubudlelwano abazoba nabo. Guys, kuthe sekunjalo-ke guys-ke kwaphunyelwa emnyango-ke kwasinwa, kwadliwa, kwakuhle. Hhayi impela-ke noSifiso wathola ithuba lokuthi-ke afonele unkosikazi wakhe to be uZethu. Umane nje wenza i-video call, wathi yazi ngihalela ukuthi ngimane nje ngigqoke ijazi lami ngize lapho. Wathi uZethu hayi awuvumelekile wena ubala wake wezaphi kuthiwa umkhwenyana uyafika ngosuku lamalobolo. Wathi uSifiso wena usuhlonipha usiko manini ngoba wena umuntu owudokotela ophila isimanje manje. Wathi hayi kusukela ngesikhathi sengumesi sigubheka hayi kwahleka kwancokolwa kanjeya. Hey guys, ukuze kuthiwa icala limbula ingubo lingene. Hayi kusekukhulunywa ngento kanje. Hayi-ke kuthe sekuntambama-ke shuthi uSifiso-ke wahlala laphaya edaningi wakuthi ukukhuluma noZethu before engene ekamereni. Khuluma nje ubhutshwe neka kuZethu, yasho ukuthi yazi indlela engikukhumbule ngayo kodwa mahlongwane yabona nje mina ngiyakuthanda, kanti uma nkwanyane ucuthile lapha esicabheni uncike ngesicabha ulalele lonke udaba. Guys, ubona lento yesithembu uSifiso angiboni uzophumelela kuyona ngoba akakwazi nanokwakha umuzi wesibili-ke ukuthi uZethu hlampe abe ngale omankwanyana bengala. Kuyimanje guys kushubile. Uthe eqeda ukulalela yonke i-conversation umankwanyana waqede wanyonyoba, wahlehlela ngamumva engathi nje akavaze ezwe lutho kanti uzwe yonke into. Uthe suka lapho umankwanyana bangena kuqala embhedeni. Ayi uSifiso waloke yilula kubala yilulubala esola khona ukuthi ngeke umankwanyana ngathi useshintshile ebusweni. Hey guys, ungenile-ke engobeni-ke naye uSifiso. Umankwanyana umane waqala enye i-topic ebengekaze ayiqale kodwa ngenxa yokuthi uzwe le ndaba le kaSifiso ethi ukhumbula uZethu wayiqala le topic. Wathi yazi baba, isitofu sami angisizwa kahle, ngathi angisapheki kahle nje, siyangibandela. Hey bengicabanga nje ukuthi kusasa sihambe siyothenga isitofu. Yazi phela enye into angifuni ikhishi lami nje mina ngingabi happy kulona yabo, kanti-ke futhi lesi ngisibonile siku-special so kumele nje sigijime impela sisithenge. Ayi lapho uZethu ukukhuluma konke lokho uyazi ukuthi uSifiso akanayo imali ngoba kade ehambisa amalobolo kohlongwane. Ayi uSifiso umane wathi hayi ngiyakuzwa kona mankwanyana kodwa hayi manje. Wathi uthini? Uthi hayi manje nini? Angithi kade wena wathi lesi sitofu uzongithengela before iphasika, selifika iphasika laze ladlula uthi wena ufuna ungithengela isitofu? Hayi bo guys, yankulu indaba nesitofu. Uthe suka lapho uSifiso wathi hawu mankwanyana, angithi nje uyazi imali azikho, bekade ngihambisa nje ngisho amalobolo lapha kohlongwane. Wena kufuze ngabe ujabulile ukuthi la malobolo ahambe kahle. Uthi kujabule bani? Ngihlanganaphi mina namalobolo akohlongwane? Kanti wena ukana bani? Angithi uZethu owakho akusiyena wami manje pho ngihlanganaphi mina? Kumele ngijabule mina ngoba kunjani? Hayi guys, uSifiso umane woma wathi ukuthi phela ubonile nawe ukuthi imali anginayo nje mankwanyana, angeke ukwazi ukulinda kancane ngize ngavuthulula ngisho kumali yama-savings laphaya ethu ngoba phela bekade bethi iy'nkomo ey'ningi ziningi abayifunayo laphaya kohlongwane. Wathi uthini? Uvundulule iy'mali zethu esiy'seyivile ngoba nakho ufuna ukolobela uZethu, wangakhuluma nami kuqala. Hayi bo guys, ukuze mekuthiwa uSifiso usodakeni, ya usobishini-ke njengamanje.
and okubuhlungu nawo wonke uzethu akakanyatheli ngisho ukunyathela lapha emagcekeni akukubheka ezumakoti already guys usevika iy'nduku zikamankwanyana. Hhayi-ke injalo-ke nje guys, injalo impela uSifiso-ke manje sekumele alitheze olinenkume ngoba-ke uke wathi ukuncokola kamnandi nozethu. Sekumele-ke manje bencokole kamnandi ngala phinde ancokole kamnandi nangala ngoba phela khona ozoba nesikhwele. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.